Never, never, never again. Let us keep alive the memory of genocide. Hari kuwa gatandatu tariki enye Gicurasi 2022 ubwo ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanyije n'Abanyarwanda batuye muri iki gihugu muri leta ya Tennessee na Kentucky hamwe n'inshuti z'u Rwanda bibukaga ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ni umuhango wabereye mu mujyi wa Knoxville uri muri leta ya Tennessee muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubimburirwa n'urugendo rwo kwibuka Walk to Remember rwitabiriwe n'Abanyarwanda barenga 150 ndetse n'inshuti z'u Rwanda zitandukanye batuye muri leta ya Tennessee na leta ya Kentucky. Perezida w'umuryango w'Abanyarwanda batuye muri leta ya Tennessee, Bwana Kalisa Bahati, yasabye abitabiriye iki gikorwa guhesha ishema abazize Jenoside bagaharanira kubaho kandi neza. Yabibukije ko iyo ntego itagerwaho hakiri imbuto mbi muri bamwe ituma hari abagoreka amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi bakayipfobya banayihakana. A learning lesson to the authorities and different communities around the world to strive to solve conflicts and contain occurrences of hate speech and the act of human rights violations. I cannot conclude without paying tribute to the strength and the resilience of the survivors of 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda. The strength, courage, and the patience and forgiving of survivors have hugely. Umwarimu muri kaminuza akaba n'umushakashatsi Dr. Gatsinzi Basa n'Inyenzi we yagarutse ku mpamvu ari ngombwa kugaruka kwihakana n'ipfobya rya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Amerika. Agaruka ku bantu bahakana bakanapfobya Jenoside bandika ibitabo, yasabye Abanyarwanda by'umwihariko urubyiruko kwitondera ibitabo rusoma kuko abanditsi bose batavuga ukuri nyako, ahubwo hari n'abandika ubutumwa burimo kugoreka amateka. Yagarutse ku gitabo cya Murekezi Selemani cyuzuyemo ibinyoma, aho yasabye abarimo n'abarimu kukitondera kuko kiyobya abantu, kigaragaza ko habayeho Jenoside ebyiri, iy'Abatutsi yakurikiwe n'iy'Abahutu, akavuga ko hakwiye kubaho kwibuka bose. Ibintu yagaragaje ko byuzuyemo ibinyoma, ariyo mpamvu abantu bakwiye kukirinda. No sooner was a court established in Tanzania than a group of lawyers, a lot of them from America, the United States, and from Canada, descended on Arusha to defend those who had been accused of genocide. And none of them had ever set foot in Rwanda, so they didn't know the facts. That is the definition that they played on. So one of the arguments they gave, and these, let me mention some of them. One was Peter Erlinda. Another was Ramsey Clark, who used to be Attorney General here under Reagan. And then they said, no, the Tutsis were not targeted. So that is another denial that no group was targeted. James Ford wigisha muri kaminuza ya Tennessee College of Applied Technology akaba yaranabaye mu gisirikare cya Amerika, we yavuze ko hari isomo rikomeye yakuye mu biganiro byatanzwe. Yavuze ko nk'umwarimu agiye kujya yigisha amateka kuri Jenoside yakorewe Abatutsi kugira ngo ibyabaye ntibizongere. But you all do. You are keeping it tight and bringing it together so that you and the next youth can understand that. That is so important. That is tremendous. That is tremendous, and I applaud you for it. Really, this day has been wonderful for me. It's told me I need to go and learn more. And the gaps. You two, you reminded me of my wife, how precious she was to me. She passed away. But the love that you all share and the memories, even in Vietnam, we helped an orphanage for kids that came out of the war. But what you told me today has really impacted me and made a significant part to me to go back. And yes, tell your story. We all have a story. And mental health and being able to deal with the world and share is critical. And I just praise you all for this, because you all are educating people too. You are a blessing, a real blessing to me, and you'll be a blessing to other folks too, that they understand what happened.
and they need to know that. So, thank you from the bottom of my heart. perezida w'abanyarwanda baba muri Midwest Kwitonda Leonard yavuze ko abarokotse bagihura n'ihungabana kandi bakwiriye kwitabwaho. First, I'll start with that definition, what it means when you say mental health. Ndatangira ngerageza gusobanura icyo mental health bivuze. So mental health includes our emotional, psychological, social well-being. Gusharinga story yiwe. Nkuko Françoise yasharinze story yiwe akatubwira ati hari igihe cyageze kumva naguma mu nzu njyenyine bikanga. After so many years y'ibyo yaciye. Abitabiriye iki gikorwa basobanuriwe ko Jenoside yakorewe Abatutsi yatangiye mu 1959 kugeza mu 1994 ubwo hicwaga Abatutsi barenga miliyoni mu minsi 100 gusa. Perezida wa Ibuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Shimye Jason yavuze ko abapfobya bakanahakana Jenoside babeshya isi kandi bifuza kugarura amateka mabi. Yasabye urubyiruko kuvuga ukuri ku mateka kandi rugasura inzibutso kugira ngo rusobanukirwe. Mu butumwa bwe yashimiye FPR inkotanyi yahagaritse Jenoside kandi leta igafasha abarokotse kugira ngo bongere kwigarurira icyizere. Not just night, it was not just days, it was happening all over, every day. It was on the TV, on the radio, it was coordinated by the government of Jenoside. Do not underestimate, this was not a spontaneous act of political uprising gone naif or charred mob turned violent. The population has been mobilized on the street day and night. Genocide against the Tutsis did not begin just in 1994. It happened in 1959. That's when Tutsis they were started being targeted to be killed. And from that time, almost on a regular basis, people were killed because they are just Tutsis. Umujyanama wa kabiri muri ambasade y'u Rwanda muri Amerika Ntageruka Charles yashimye Abanyarwanda batuye muri Nashville na Knoxville muri leta ya Tennessee ndetse na leta ya Kentucky bitabye ubu butumire mu kwibuka. Yihanganishije Françoise Nshimiye watanze ubuhamya muri iki gikorwa bugaruka ku buryo yarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu Bisesero mu cyahoze ari prefegitura ya Kibuye ndetse n'abandi bagarutse ku bihe bikomeye banyuzemo muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri iki gikorwa. Yatanze ubutumwa bw'ihumure n'icyizere ku barokotse abasaba gukomeza kwibuka biyubaka mu rwego rwo kurushaho kubaka ubumwe n'ubwiyunge ndetse no guteza imbere igihugu cyabibarutse. Urubyiruko rwasabwe gukomeza kuba imbere mu kurinda igihugu no gukoresha ikoranabuhanga mu kwamagana bakomeje kwanduza isura y'igihugu ndetse bakanapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Our country opt for to have unity is our choice. You have one identity. With our identity or one identity, the Umunyarwanda, it doesn't mention any type of ethnic. So this helps us in our long journey of development and progress and resilience. We are here, remember, unite, but we have a unit. Let us say, never again from one generation to the next generation, over and over again. Thank you once again for all of you who have participated in this event of today, commemoration. Dear friends of Rwanda,
dear presenters, dear survivors, dear members of Next Generation, dear community present here, thank you for being here and God bless you. Ku munsi wakurikiyeho hanabayeho igikorwa cyo gutanga indangamuntu na pasiporo ku Banyarwanda mu rwego rwo kubegereza iyi serivisi. Ni muri urwo rwego kandi bizanakomeza no mu zindi leta ziri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba ari muri iki gihe cyo kwibuka ndetse na nyuma yaho aho bishoboka imiryango y'Abanyarwanda ituye. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, ijwi rya diaspora muri Amerika.